recognition cheki aba loy achieve better rate recognition di abia short and confident chera an ben number recognize ko jui kon ga tui ko ga ulian we cha ga bogori we nge ke nan cha ga ben ka ga ba lwen twen my honorable guest of honor yin liem ba pol ba loy along the program chi yenen ba loy thank you ran ba recognize twen and my honorable guest of honor Isaiah Konokwal Malinrej yene man jale yene monya bodit yene mon pagol yi chugulora ri ran tiegi de yakul tiegi de nyirga uliana ran roba lo e ban Paul ajungara ngamanyok yene ke chief guest ne yakul yene man dande tui yene man de lit payam yene monya diok eran pana yul tawde na tiegi de ri womi pio nyale ni pana yul kirin ke joli irgu waji pio mi ara ri de tandu bay randeng balor e ban patron of the day ajaga ye ma kwanya ajaga ye our big brother o mi pio yin ki e mon ye princess ku ye won kana e princesses o mi pio ri de tawdo ajaga ye man tiegi randeng balor e ban manyar guga kon ada majang ajang ngedeng gagarang manyor ajang ngedeng duang ke di tiegi denyo apayam yene mon da choek yen eran pan lol yen eran pan lol deng de mayen ninju lor ari banya dem randeng balor nyende ik enyankir dun going the court yankir dut klei yene queen mother ku yene ke special guest 002 majang special guest 001 Queen Mother in Chulor, one of the rest of Queen Mother's jargon in Womit Piel Bendun. Yen, Enya Gongor, Yan first class. Anya Gudia Mule, watching young, Manadai, Putar, Campol, who will get jumping. Eran quite a key. The quite a day, will get a pay important guesses to your cooler. And by your Margatu, until die. Baby sister in law. Yen, ina wan chapu ya kin bay ay kusara. Atia kita jual loy ay aloy ini yuk sol dirod bubel akay nyiri. Yen, ini dia nyandang du. Kada wa princess sa kia tu kaya. Wa me pelari ta du. Kada ba ben do chi yen ane ke chol welcoming remark. Na yana an kuchen. Kaya na chola kira kon atem de biar. Kaya na nyana ulian, ana nyan payat, ana pa na ubich. Kaya rin kita. Then, and the deputy chairperson the IEC lawyer Joel. When and secretary for gender and social welfare, akuma de tei. Kojui ko tot na chalwe ruwa chagalori nyin kuni. Akuti my able chairman William Den Jr. Anchi ko bu ko eri na de penya chon. Twinda kwa Willianda. Ayira in position den mu we chagalor. Akuti nyi kwenge ke ko kono man leg ma la pingen ba inde. Ke ka ba lwe ko la chichuan. Ku ke ni arku achira loy ke ni arku eduin achia jamen ni arku duin ne ka ni arku ane ko di ko an bi jamele ke ka bi jamle ya kula bi ke loy bat ke ko arku bidir eduin we ko achira loy mi ro pia ri ko chan ni le chi ke loy ti ko pia na wo ko wa loy ya jwe yen ke ka ba loy ne welcoming ta ban ke chol welcoming remark e bu ko lor ko ji ben occasionally we ko ji ben wadien we cha ka lor re ke wa law kudai ke kalor ke ne pa andu ne rin ka unku wa ku jom dilajin ke de ro ko loro dia guri dia ran ku chen e leadership de nyir ka ulian ye ka kuin ni leadership ye ka kuin ke dem janga tin tana lan chen abe ku lu launch because I launch 2018 ye ka first uniform lu launch in Juba 2018 ke tin yan di konte malat lekine chuko be launch ye ko la ne ka chuka warti ku anega chuka die wadega chuka nyai so alu relaunch as well ekede ne queen q ekene yene ke loyo ka pidare abi mai ebo chairman abi ne mai manya
abuga jobe lwele la buti introduction I see en ka bebe loy ku ka jui ko so welcome en ka loy ba ri ka wel nerin ga un ko wa jong di la